Laura Miragalla. Aí entrega a pistola. De 4 anos, Susana López. Aí entrega a pistola. E de 5 anos, a tía Ramos. Primeiro de primaria, Antía Iglesias. Entrega a pistola Teresa. Segundo de primaria, Aldara Teide. Vai entregar a pistola. Terceiro de primaria, Alexis Castedo. Cuarto de primaria, Xoel Castiñeira. Quinto de primaria, Andrea. Por último, sexto de primaria, Usue Gómez. Que foi o premio da tarxeta de Nadal.